Shalom Aleichem, Talofa Lava, and welcome. Talofa atu I le tata mafutanga I le nei afiafi oe o mawhaiuna mafuta mai I le polokalame Israel, the holy nation, Israelu le nuu filifilia o le nuu paia. Talofa atu aila te o tō malava I le nei afiafi oe o mawhaiuna mafuta mai. We greet you. Talofa atu aila I le ngangana maoli e whaapea tēnā koutou e whaanatu ai I le whaatau ai le ngangana maoli e loo whaatau e te tono New Zealand ma le shalom aleichem ia ma le talofa lava e le swafa manu malo o Yesu Kiriso ia whaatai fo I le nei afiafi whaatai le tua tatou au lia mai ia le nei afiafi Talofa atu ai foi I le brother brother Sunia o le wa avea mawhaia onga ole matatou polokalame talofa atu lau sunga Sunia shalom brother Kia ora whatalofa atu whatailawa tō whine alise ia naua whatalofa atu tō whine I nei polokalame ia whatalofa atu fo ia te oe Samoa ia oe mawhialavo e maua mai nei polokalame ia whatalofa atu le polokalame nei afiafi le Global Kingdom TV ia whapea fo ia nei polokalame o taua o le ngoi no Israelu o le no filifilia le atua ia whatalofa atu ia te oe I nei afiafi ia auna le atua ma faltua ia ai me se lava le tino ke viso fea lava se mea o whaonga ina ia le atua lo soifua ia whatalofa atu ma lol ngalue ma lol folau ma lol le whai o le whaiva Yesu tātou au ngā fo I le tātou te whewha malo sia iai ma tātou whetuwha iai ina ia tia e tātou pe pior up ina ia tutupu I tātou whaaleanganga ma matutua whaaleanganga ina ia wālawa le whaonga ino tātou wolanga mo Yesu maulona malo ia whatalofa atu fo I au na le atua sunga ia Pastor Mike whapena o na insinia ina nei polokalame ia ma le whatua ia no lawa le soifua whatalofa atu fo le tō whine alise ia mawawanua au alawa nei polokalame ia talo I le atua e whamanui atu ia te oe malau whaafonga nei afiafi. Thank you, Brother Sunia. Whaatai atu po I lau sunga I le whaawanoa ina o lo taimi I le ngata o le co-hosting o le tata pokalame ia o taimi po I o loo spent I study e le upo le tua a o le tata o atu I le amataina ai o le tala noanga le nei afiafi o le amataina o le o amataina I tātou I se tatalo. Abba Bishomaim to dala au. We honor you, we bless you, we thank you, Abba. We thank you, God. Whapitai te mā I nei awa noa wa e au mai a te mātou e. Te tala I nai lau whionga pa ia o mātou wawa ai ini le sona o lo e awa o mai ai a te mātou. E au ina whisosoani I lo mātou ola whaaleanganga. O te talo I whamanie la o auna o le ala mai ai la o whiunga pa ia le nei afiafi. Whamania fo I ta mā I o mawhai o mafuta mai. Whamania fo I la o ona o lo engineerina ma le o nanga le Global Kingdom TV channel. Ia maua lunga sovi inga ta mā ma ia mātou maua pea. Ia se whaamalo si anga mai lau o whionga I le nei afiafi ala I mata upo le atala noina. We pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. Toi whatalofa atu I le tata mawhitanga I oe e mawhai ona mai mua mai le nei afiafi. O e mawhai ona mafuta mai ia don't forget to share, like ia e ko mini mai foi ia e foi nei e loa foi ia ni o manatu I le tatou polokalame ia e whatalofa atu I le polokalame Israel is the holy nation po Israelu o le nuupa ia e ala lea I le aunanga a le Global Kingdom TV channel ma tau te whatalofa atu ai ia te oe mafuta mai I le nei afiafi. And so o le mātou te talo ia
ole aim fo'i po le vision a le polokalame ina ia au mai ni mata upu e connect i le nuu o le atua e fesoasoani ai fo'i lo tatou o la auauna mo le atua we know e tāua Israelu ai sili atua i le tāua o le atua o Israelu o vai aso la o mawai ia le na tupatuai e le tuangane ia sunia ia le tatu mata upu lewa le tatu series lewa fai le vai tau ni lo ta ua o le valu whiangainga mai le tusipa ia o the 8 covenants na o te loa e le na o le valu ni whiangainga i to tonu o le tusipa ia pa o se theology e whapea e valu ni whiangainga po ni covenant te tele no sia e le atua ma nisi o nisi o te tono le awhiunga pa ia le atua. Tātou te baba ai e wha atili, e wha manino mai ai ia characteristics o le atua. E toi, tātou te baba ai fui ia fui ne i characteristic maanga o whiangainga. O whiangainga o mai ia tātou te baba ai. Some of the topics, some of the highlights I can see is the sovereignty of God. Ai loa, ai le sili ese o le tua, ma le wha maoni o le tua. Ia e la tato covenants ia o mātua, the Adamic, the Edenic, the Brother Sunia, or what's the Mosaic covenant, ia ma le Abrahamic covenants ia loa ma vai atu. E ma whailana e alo e vai I pokalame o mātu nei I le tatou pokalame a le Israelu le nuwhiwhiria to catch up I whengainga ia ua ma vai atu. Like our whaia onga said I vai aso ma vai na o ina le pokalame le o se, Olana ia study. His study le show ia, and it's so amazing because no toi alu toi whaalongo I pokalame o mawai. Oka se lo loto o le whenei. O ni le sona fo'i na o maua mai I nei whengainga. E me sa whengainga te tele ia wa umatua the Abrahamic and the Mosaic covenant. So tonight, tasi sa le whengainga pe. There's one covenant o lo sauni atua ia Brother Sunia e whaasua mai le nei a fiafi. E whaasua mai matufa mai mo I tātou le nei a fiafi. And that is the Davidic covenant o le whengainga le atua ma Tavita. Ia o lau fo I whaamalosia te oia mai so pepa so beni e tusi ai au nota e mese lava o tusi mai le fiona pa ia le atua I te wai fasilingia o fe sa wai le theology o fe mau mai ai nei manatua ai tusi lalo le tusi pai tau lo mai ia e so tenia manua ia nei pai tau ai le mai toi whaano longa pokarame e manino mai ia le tala noa mai o le fiona pa ia le atua ia le nei la taimi a whai e so fasili po so many. We welcome your comments and your question in our comment field o le nei la taimi o le atu ina atu loa I le susunga le whaia onga le nei polo kalame Brother Sunia mo le tata mata upu le nei a piapi. Praise God. Ia le tua. Ia le tua nei a fiafi ia taito fine ia lise ia po o le sunga fo le missionary pe vo to silafia ia o lise na ma fetawi o Yerusalema ina waluatu tausanga I lua fesfu ma le vali ia lo faunga ina ia le tua ia soifua fo yo le alo le atunu ia po to fine fo ia e whapena ona fisoasoani I le whalau tele ina o le malo Yesu tonu Yerusalema e mo ia o le nu o le atua ia nei tangata e le o tonu o Yesu o ia o le Mesia o Yesu o ia o le atua ia le nei la fiafi ala tatou tatala noa fo I le tasi fo I o whengainga pe ana o whai atu o lo tatou au nei le atua whai whengainga mana finangalo le atua e whai sona finangalo I le lalolangi e talatala noa pe whaonga ina fo I le atua le tangata ina ia au wala mai eilona finangalo
ile lalolangi pei fo yo o tatou falongolongo ia i feagaiga ua uma atu e mai lava i le taimi na faia i le atua le langi ma lalolangi ana fai feagaiga i le atua ma atamu ina ua maea ia so'o mai e ma atamu ia so'o mai e ma Aperamo se i o'o ia Mose nei la fiafi la tatou tatalanoa e Davidic covenant po o le feagaiga le atua ia ma le tagata ta'utaʻua le o tavita tagata ta'utaʻua nei o tavita ai ai sou taimi te fai malaga i Israelu ia e ke alu aku o lo'o o whamanatuina pea i le nuu o le atua le nei tangata ma o lo o iaia le tuunga mau po le coffin David o lo whapena e ai maua lunga i le nuu o le atua ai sea le anga he was the warrior and he was the king of Israel o e le ngata o ia o se toa o ia foi o le tupu tangata Taia po tangata Israel nei la fiafi tatou tatalanoa ai i le feagaiga le atua ma tangata ma le tupu nei o tavita o le feagaiga nei a le atua ma tavita e pei e kau relata i hisi feagaiga i ua uma langa tatou vavaai ai fo'i i le plan a le atua ma le moli ina mai o le finagalo o le atua i ona tagata ae mai se o le lalolangi lona finagalo alofa i le lalolangi na ia fa'aogāina ai nei tagata ta'ua the great warriors of faith these men lea la kako vavaai ai ia atamu ia i nga ua whaataunuina le atua ma whai e le atua i na o whai mai o le e whai nga i le tama le fine lea ma le tama le ma le ale ngata e pe e wha au wala mai ai le plan le atua ma le vai ma mau le atua i lona fina ngalo alofa i le lalolangi ai mai se i tātou so o mai ai manoa ina ua ai mai le atua ua tauau ai na le iloa le tangata i ai le atua fai mai fai tau ai i le tala ia noa fai mai ua matua tupu tele le ami o le anga ai kasia sinkama i molila emo ai le nava i taimi sinkama kasia se tangata o loo whapena o na tilo mai le atua o loo whapenga o nga ola i se o langa e tusa malona fia sinkama i molila le emo mai o le anga nga wha na matua i ave ese i le atua tangata uma ai tula i mai noa malona au ainga i la toe toa valu lea na toe fai i le atua le feagaiga manoa ia pe on stato wa ai le nua ma me uma fa pena o le sea se langa iai ale plan le atua le le vai ma mau le sila ma mau le atua so mai ai ma Aperamo pe tatou silafia ma e pe ona e silafia mo i loa Aperamo ele se Iutaia ele o se Israelu ai o ia na fa nau mai ai tangata Israelu na fa nau Aperamo i uro kalitaia ai na wala au ele atua ma fai mai o le a ofo ina tu ia te o le lau ele o lau fa nau fo i o le ato tele pe o fitu ma leone o le sami ia na fa mawina le peritome se ia saua ia Mose ia le tatou whaalongolongo ai le lua vai aso talu ai le feagaiga na o sia i Sinai le maunga Sinai ina ua ave ese mai le atua lona nuu ma fai mai le atua this is how you live in my kingdom mai na fai le atua ia Mose fai le nuu o Israelu e fa o le ko inga o langa le ke ola i le malo e fai o e mala fanau you will be my people and I will be your God and this is how you live ia le na fa mawina ina wa ave le atua tu la fono sfu ia e fa pe i la tangata e ola e tono le malo le o te fina ngalo tala le tu fetala inga le tu le la fiafi ole feangainga i le va ole tua matavita mantua fo tangata ne o tavita e fa tolu na fa au ina e be matupu fa tolu na fa au ina ne tangata o tavita o le ma moelto ia le tamaititi lafu ma moelo ntama ia ole tala manino mal tala o tatou whaalongolongo whaafia i fo ia ma ile atua ia Samuel ue alo e whaau ule atali o Yesi ia e laku Samuel ia o makua kingo le lei au tangata lai whaakali mai ai kasi alka mai kiki o lai yuka le vau la ngalu e vai lafu ma moelo ntama
ia lena fa'au o Samuelu tavita e fai matupu o Israelu o le fa'aunga longa lua o Israelu o tangata nei o tavita na fa'au o Heperona ina ua fa'alongo tavita ua maliu Saulo ma Yoritana na ia fesili ai e faitau le amatalo faitau mai le matau mua ma matau po lua o le lua Samuelu ngai fesili ai le ia tavita ile atu o feo ke alu e mai le atu alu Heperona o ngalu lole o tavita Heperona o ngala le nga fa'au ua e fai matupu tangata Yutaia nga o tangata Yuta mantua to sfuma le lua i tu aingo Israelu ai tolu ia e fitu tausanga ma le ono masina na fai ai tavita matupu o tangata Yutaia na o tangata Yutaia o le sfuma tasi ai Peniamina ia o langa o fai le siatali o Saulo ingo maliu Saulo mai tala tus pa ia walu tang le tangata tai au vo inga le Saulo ingo ia Apineru walu wa fai I soposeta po le siatali ile o Saulo e fai matupu tangata Israel ia le langa e fa wau fai tau mai fa wau pe lau fai tau le tala anga ne tangata o tavita ingo maliu Saulo ia wala au le tua alu Heperona o ingale nga fa Heperona la le na fa au e Yuta ia tavita e fai matupu o Yuta mantua o tavita e sau mai le tu ingo Yuta po le atali ilo na fa le o to ino Yakopo inga wa iai fo ila le fesesea inga o Apineru ma le atali ile o Saulo le alanga ko e fo I mai Apineru ya tavita ma fai mai ai o le ala a mai le ai ngole o Israel e fai e fai oe mo la tutu ia le ala ngai ai nga o fasioti e fa na vo inga le seruia po ka sen fo io o tavita o fa na o seruia o Yoapo ma ia tangata lo Apineru o ti ai lo male atali o Saulo o nga o mai lo la I o le nuu atoa ua fa'au ia tavita I lava Heperona e fai matupu o Israelu e se fulu ma le lua tribes so 12 tribes leo wa pain ina ua mai wa fai fatasi o le fa'atolu la nana fa'au ia le tangata le nei o tavita po se kama I whamatalanga na e winga I le nei lava tangata o tavita po le nei tupu longolongo o Israel e ngoa ia tavita tala tuspaia fast food tausanga o fai ia tavita matupu tolu e fitu maleono masina na fai matupu Yuta ai tolu sfu mal tolu tausanga na fai e tavita matupu ia Israel I Yerusalema e fitu na nofo ai Heperona ai tolu sfu mal tolu na nofo ai I Yerusalema ina ua sauta avita le ala ai so time te asiasi le nu ole atua ia ia la le city of David nga e le mamau e se akua male pa o Yerusalema ngai lungo le mea ngai ka o le mongosiona ia se mo fui fa malama to fine alise but I was there ile city of David ia lona gate ke enter to tonu ia ma watu to tonu ia nga e vai le vanu ai loa kwa le me pise maunga o ngale ngai loa kwa ka vika le lale le vo ngale o sepa ia ngala e vai le vangu ai ngai ko mau kwa ka vika le si ku le maunga ia le si maunga la vai le vau when you go there you will see it's hard to see but David was clearly so shipa pole fine neo participa le tinao Solomona le tupo Israel so David covenant ole feangainga male ole atua matavita e te maua le lua Samuelu lona mta upu e fitu fai upu mua se yo ole sfuma fitu fai pues fuma lua ia fatalo fatia te ila to o mai nei por kalame ia ole ona le tuas sunga ia si OCF ia ole uso fo ia Colin ia ia le tua ia sa ole si ole numero valu ia fa winga ina ole new beginning
sa o le new beginning le la e valu e fe ngai tatou te tala no ai fa talo fatu fo inisio le mau atu le tua ai va ai ngai ai le lua Samuelu no nam ta o fitu ai fe mai tala tu pa ia lon fa mo fe mai wo no fo le tupu lon fale wo mau fo ia le mapusanga mai a Yehova aye waita ya te ia uma I tu uma lava lea whako ko mai fo asiko ingo ka havika I lona mapusanga mai a Yehova ai se langa foi langa tatou tilo le tala anga o tavita mai lava I le taimi na ia uma inona fasia koliata ma o mai le taimi o mona fa uina ve matupu sa lama tia lona soifua ele ngata o le tupo Israelu ngala lama e fasioti ai mai se fo I o amionga fa na o le tupu le ia le tali o tavita le na fo ua le malo ma sola ia le nei tupo tavita le la fe mai le matanga o le mata upulia fai mai ua fako mau le mapusanga le tupu ilona fale mai ya Yehova mai ya Yehova o le kele o kaimi ka ko kele e ma ngaku ai but the word of God tells us that God is always with us maybe e foi taimi tatou te fesili ngia ile tatou ui fainga tama fa fita uli o leolanga awane ngalo ya te tatou ile upu le atua e fa malosi mai o iolo o fau ai tatou le atua ina ia tatou tutupu mai ia tatou matutua fa le nganga ina ia ve tatou fa tau wina le por kalame le atua yo tatou wolanga le ala fa mai wo mau se mapusanga to ina atavita mai ya Yehova langa ole fako umanga mai e fai tau le mta upo ono fako umanga mai e tavita le atola au matu itono fale ie siva il to ina le siva au maka ko ile fingo saulo ho ngale o langa vale nga le nga lo ku fai ko isoni o me o e fa fia ya fe mai le tavita o siva mole ali le ala foko au maku mai tavita la tola ai sea le ngai loa le tavita e ngake manga o mia le mamalu o le tu e ngake manga o mia le atua I lona o langa so fa mai la yo tavita ya na tano le ai fai tau ile matau ile fai upu luanga fai mai tavita ya na tano o leo ke ngofo ile fale mai ona fai tu o le tupu ya na tano fa auta o te nofo au ile fale rasi o te nofo au le fale rasi o le atola au le atua ua ia I totonu o le ie pui mai o lo ke ngofo I le fale tangata o lo ke ngofo I le fale le fale makua mangaia mana tua o le arasi o le la au le kele ngakulu o le maunga le fo inga mai le tupu mai fau le malu ai sea la nga o le la au le kele nga angi mai savili e ma losi fo inga le e testa le malosi le ala e fai mai ia tavita I o leo ke fale o ke ngofo le fale ma ia ma le fale e tangata o le atola au le atua o lo tonu o le fale ie o lo tonu o le ie pui mai la yona tano ia tavita mai o le ale mea ngai lo loko e ke finga ngalo e fai ai kala el profeta mana tu all by time le so se tupua ai ale profeta le tua na ke kai kama pe au wala mai le fina ngalo le tua pe foi la by time o tavita na ina tano foi mai la yo na tano ya tavita o le ale mea ngai ke loko e fai mali wange makua e fai ia fai ai se la ngai ke o Yehova ngai ke o Yehova tonu e te whalongolongo mai pe ke whai tau e fo e so taimi whai tau le lua le Samuelu num tau po fitu ele ai ma se upu fea ngai ke mau ai tonu e ke le kai onga e vai e po e se upu fea ngai ai alunge isi tusi e pe ole
e se kaiminga nga koe avatula ia fa mautua ile upo le tua ile salamu e valus fu maleiva nga fatu al tangata fo ingalo Ethan o le fatu pese o ngal pesenga nga fatu ai ia makoe ka umai e Ethan le polo misi le atua po le fea nga le atua matavita ngai langa le ka ko kede io or kaime avatu e fai ile atua lana fea nga matavita e ke maua maka ile e ke maua lava ile mata mai foi upo e valu se ia fa o fa upo suma le fitu o nganga e ka uma ia ile tu pe no foi atu ile o ta ua ile o fe nganga pa fai tau mai alu me fai tau le salamu e valu suma le iva o nganga e mention mai ai ele upo le atu ia le fe nganga le ale atu mata vita ai fai ka wai ile salamu e valu suma le iva ile fai upo e whanga e whai mai ai. O te whaatu mawina la o whanau e whaavavau lava. O te ati ia e fo ila unofo ali i lea tupulanga ma lea tupulanga. Al fai upo e lua valu. E tu mau pealo ua lofa ia te ia e whaavavau. E whaamau nia fo ila o whea ngainga ia te ia. E whaamau nia fo ila o whea ngainga ia te ia. O ailea, o tā vita le e tala noa ile e upo le atua. Pamelo fai upo e fama le lima. Ai fai mai ona tu lei mai la i le afionga le atua ia na tanu. Mai ona tu lei fai atu ia tavita. E te faia ea se fale mo au o te nofo ai. Fai upo e fama lima ngaya. Mai o leo na po na tu lei mai le afionga Yehova ia na tanu o whapea mai aluia. E te fai atu ila au auna o lo whapea ona fai mai Yehova e te faia ea se fale mo au o te nofo ai. O ila le o fai loa mai e le atua ngasila fia e le atua le manatu ma le langona o tavita. David wanted to do more than what God command him to do. Nga e mana o tavita e fai mea sili mo le atua. Ai fai maila i o le fesilia le atua ia nata no fai a tavita e te faia e se fale mo o te nofo ai. Ele fina ngalo le atua e fai e tavita fale. God didn't want David to build a house for him. Al Paul mena fai ele atua ia tavita. God said to David, your job is to unify and lead Israel. Mai ke fa mau popo ina lo unu ma eta ia lo unu and to destroy its enemy. O e fu e ke alu e ke kau e ke alu ave ese mana tua ole e mai ale kaiminga o ese mai ele nu ole tua mai ai kuprito na ia ale plan ale tua e kakafi uma ia tangata le au sa ye puse ole au sa kanana o nu uma nga le ko kongu i nga ia ale fina ngalo le tua ia ole ala o mai ale nu ole tua ola ia ngai kanga se ia o alvai taimi o tavita ia ole ai kaua mai le ole tua ia tavita le ai e ke le fai le fani na Paulo me fai o fa mau popo mai lo unu mata i lo unu ma e alo e kaua ma e alo e ke kau mo tangata ia ai se langa o le leo mamoi ma tu o tavita le leo mamoi all is to shepherd my people fa ai fale leila ula ia o tangata ia le la ka ko ke va ai David David he served God with all heart all his heart man tu o Solomon serve God e afa ho ingale e afa Saulo serve God with no heart. Yeah, nga le la fa ye le tua ya tabita. All you need, your job is to unify and to lead my people and to destroy its enemy. Ele finangalo le tua fai e se toa o le mele la ngai le finangalo le tua fai e se toa se fali. Man tua tabita o yo le toa. O ia o le tangata o le warrior, he was a warrior.
ngal Paul me tato te lo tato malama when we read the Second Chronicles and ata pena ta vita me uma mole fale o aulo o a rio o lau papa o tupe, everything was prepared by King David before he died. Lea la wow o mai hia fa mai fa me fesi le tu fa ya ta vita e te fa ya o se fale moa. Ai ngai mai fai kaua I ko kongu o le context o le kusi e ngai ke malama lele ya awa fa mai le o le tua ai sea langa o kele I fai ai sesi all the leaders of Israelites o tai umo Israel elu kalunga o ave sea mai le nuu mai ai kupito o kele I fai ai sesi ko se ase me le fai ai se fale moa mai le tua ngai ai le fale ai le fale o le fale foi ngale fe ave ai mu vale fale o fe alwa I foi ai le ai se fale mautu o lea I no one before that offer me a house like David ai le ke maua ngai fai upe fa male fai upe lima o mal fai upe ono au tele inofo lava I se fale talu na o avea ina le whanau ngā Isara elu mai ai kupito ua o whea luai I se fale ie ma se fale whea aveai. O le ae whea aveai. Man tua oe ina wao e se maile nu o le atua mai ai kupito na wha atonu ai le atua mose. E whai le fale wheta whai. Longo wa ai sea la ngai na iloa e sila fia le atua e mu vale nu o le atua I taimi uma o ila le fale fita fai lena I le atola au le atua ma o I fo o I alu ai mose feiloa I ma le atua once a year Moses entered the holiest place and then he came out and the whole nation Matua pe ama le lua le 12 miliona tangata nau ese mai e la ngona uma tangata ia le leo Mose aisea because Moses went into the holy of holy place. E lo e fa pena fu tato o le kaimia e matua I ma na ia le lua mafutanga ma le atua ma matua e o le mamalu le atua se e la ngona e tangata uma e la ngona e wha potonga pea e tala noa atu le alanga whai e Mose ia le atua ia Mose whai te whale whita whai longo ingo le whale lea e a fio ai le atua ma tala noa ai le atua ia malana au auna e o le whai poe valu ngai mai ole nei ia whaapea ona whai atu ila auna o lo whaapea ona whetalai mai o Iova o una o au maia. Ai whai kaunge whai upo e valu ma whai upo iwa. Ngai koe wha manatu ai ere atua I ata vita mea e tolu, mea e koluanga ngā whai mai. Au ai ke popole I le whale, mai le atua. E ui ai ngai le I whai mai se si mua ngā ke whai se whale. But let me remind the fire vita lau au auna. Me mua nga au maia oe mai le pama moe. Ma tuu oe le palace. Po ole no whangal tupu. It's a taita ia lo no. It is God's plan that David moved from the pama moe. Se ia watu le palace. Ole mero na lua. Mai le tua ia na taro fai ata vita sa o ia te ia I mea uma na aluai ma fa uma tia I o luma o filia mai o mea uma tato iloa o mea uma nga I ele tupu neo ta vita I lona o langa salu ngala lo lafi le ana o fo le taimi na lama tia I lona ola saulo fai mai le tala le atua fai iai I was with him. Na o yaya I mea uma. These were the promises. Pale melo na tolu fai mai tala tuspaia fai mai fai ata vita. I will make his name great. I will name. Waila I lewa faata ata mai ile fea ngainga. Lewa faata ata mai ile fea ngainga. Fai mai. Nga au maia oe. Ekele fai ala se fale moa. Aisea. Langa nga au maia oe mai le pāma moe. E ke alu e whai oe matupu e te taita ia lo unu. E te tausi lo unu. Ma e taita ia lo unu. Ma le melo ngā lua.
Aua oke ia ke oe ai mea uma. Aua ne ingalo o te ia te oe ai mea uma. Marimelo na tō, I will make your name great. Longa winga, o ke whaialo wingoa, mai ngoa matautia. Pea ono whai atu le taimi o sola e alu Israelu, King David, matua famous, even now, pe fia afe, lua afe, lima se lau tau sanga taluainga i King David, o moa, until now, people still celebrate David. O la e whaau pea, ma o loo iai ia le tuunga mau po le coffin na David. O lo fa pe na o na tausi pe e tangata Israelu e o mai le nei vai taimi ngo inga e matua matautia le ngo ia mantua fo ia inga walu aku Yesu e fai mai ia tangata mai winga Yesu e le alo tavi tai vai o le e o le vai kai mo Yesu o la nga i lo e tangata o le atali o tavita o Yesu o ia tupunga mai ia tavita so e fai kau inga la inga i fai pue balu mar fai pue iwa nga la e sa waile le mea nga o le fai upo se fulu fai mai o te tu atu fo i se mea e no fo ai lo nu o te tu atu fo i se mea ma o to to ina i la to e maua i lava i ala to lava no e le to e whanga e tia i la to e le to e wha sa wa fo i a te i la to o e a mi o le anga e pei o ana mua o i le whenga inga le ata vita ma le tua ma ta vita o le anga wha mau kua i le atua i ata vita le nuku lea le po le lau ele lea mana tua pea nau whai atu inga ua whai ta vita matupu nga sau wai ta vita mai wha atu lona fale po o le City of David i le mele wa ye Jerusalem ma le taimi nei o i po i le lunga le maunga siona e fai tau wai tala anga ma e fai kau e ke malama le e was David mantua fo inga sauia i ta vita e fai ako i le tupu fo inga le au sa ye puse fai mai e vaku fua fai mai ta vita le ai o te le fai tau langa i lo ua tua i se mea le nga sau ta vita fa tau ia le fanua lava lea la fe mai ele atua ia ta vita o la fe ngainga i le fai punga se fulu mai o te tu ua tu fo i se mea e no fo ai e mea no fo ai lo unu o Israel o ina le fa mau tu ai ele atua o le lau ele le wa ia Israel taimi nei o le lau ele o le fea ngainga ale atua fai mai ele ko ia sesi e koe mawhainga koe toe whasa wafo i ate i lato ea mi o leanga e pei ana mua mana tua oe before David there's a lot of people that are fighting and inga wa whaatama ia ma whapenao na tau e tā vita le telo tau o lea langa sau e lo tā vita lea e o mai al kaiming it is still claim that Jerusalem or Israel o le nu o le tua e uia inga kakova ai ngai se inga o mal taimi nei but it still stand that Israel is the o le nu filifilia o le tua ma o le fo ia e fai tau nei e fai mai le tua o lo nu lona winga o i le fa mautua inga ua sauta vita manofo tupu i Jerusalema le wa ye taimine manofo i tavita ia mafa mautu wa ile fenga o le nuu o le tua o le lau ele na fa mautu ele tua mo tangata Israel fai mai pesuta se afua mai le aso na auto fia ai fa masino e pule i lo nuu Israel vai le pesu kasi mai e afua mai kai minga o ko fia ye na pule lo ingo tangata uma na pule ile nuu le fai mai nga afua mai inga a le ta ele tua na pule lo unu ele o se tala se si o le fetala inga le tua mai o lo unu lo no winga o Israel o tangata filifilia ele atua e awala mai ai lona fina ngalo alofa ile lalo langi ile lalo langi
mai le fai upu se fuma tasinga fe mai mau fo ye oele mapusanga mai le tua ya tavita le ala wa mau le mapusanga mau le mapusanga ngau uma kaua wa uma wa mabai atu ya atu vasa le nga fe ngai mo le ala wa mau le mapusanga wa matua fo mo le mapusanga mai ya te au ye na ita ya te oe uma lava ua ta'u atu po i Yehova ia te oe. Ole a whaia e Yehova so a inga. Ole whakpalangi ngai e ngai whai mai e. The Lord declare, I will build a house. Ai whai mai le whai o Samoa. O te whaia mo oe so a inga. Ole nga mana o tā vita that David want to build a house for the Lord. But the Lord say, no thanks, David. I will build a house for you. E whala ole nganga tavita ngake whaia se whale mo le tua. A wha mai le tua ya tavita. No thanks, King David. I will build the house for you. Ngala ka ko ke whaita wai mai. The Lord declared to you that the Lord himself will establish a house for you. Na o David nga ke whaia se whale a mai le tua le ai, I will build a house. Ngā lai ke mau al salamu e valu sifuru maleiva. Whai upo tolu whase o whai upo tolu sumalfitu. Ngai wha pelo na whaita wina. O te le tu umavaenga la u whiangainga. O te le tu umavaenga la u whiangainga. Whai mai le o te le tu umavaenga la u whiangainga. O te leli liu lava le upu e pa u atu i o ulau ngutu. Na o tau tō whātasi i lo upa ia. O te le pepelo lava i a tā vita. Mana tua o i o upu o pese na whatu o tangata le o Ethan. Ai vai o i le tau mai i le whea ngai ngale a le atua ma tā vita. Whai mai e whaava vau lava lana whānau. O lona no whaali i fo i e pei o le la. Lea i o uluma. E pei o le maasina e whaatu mawina ia e whaavavau. Male moli mau i le langi. E wha maoni lava. Ngā lai ngai ka umai inga. E whai mai le atua. E ngā ke whai ale whale. Ale whale. E whaavavau. Whaavavau. E whai mai le e pei ango whai. E le fina ngalo le atua nga e whai e tā vita le whale. E whai kau le i le First Chronicles chapter 12 verse 8. Nga whai mai e le tatauna e whaia se whale moa. Ai se alanga ua toto lima. You have shed much blood. O le tala lea le atua nga whai e tā vita. You're not gonna build me a house. I will build you a house. Ai se alme ke le whai ai. Pe ango whai atu taimi o sola. O le wala wina o tā vita. To shepherd the people of Israel and to destroy the enemy of Israel. Ai whai mai. E kere ai sea. Se langa ua toto lima. Ai whai kaunga ia whai la le se i o mai al whai upoe. E se fulu ma le lua ma le whai e se i o whai upoe sumal fitu. O i ngala le whaalau tele mai e le atua. Lana whea ngainga. E le ngaka ngake whaia se whale mo tā vita. Ai whai kaua i peano tato tala noa le taimi o sola. These words are prophetic. O upu nei, o upu whaapero whetanga. Langa e kako ke wawa aia, e iei le taimi e fulfio lai. Ia le whe au mamau pol wa ai mamau lea lea tua. I lona nu. Sfuma le fitu e se e moso taimi whai tau ai. Whai upo suma le lua e se i o suma le fitu. Ngai ka umai e ngale whea ngai ngalea. E po suma lo fe mai a fa ato a ina o waso ma e ta oto fa tasi mo tama ona o fa atu wina ai lea o sola o fa nau pe a ma vai atu oe e tupu mai ate oe o te fa atu ma wina foi lona ma lo wai vai ai pe mai a o ola le kai me ke alua wai mai ta oto fa tasi mo tama le memo mua ngai sa wai nga fai mai. Fai po suma lua.
Ona o whaatu wina lea o so lau whanau pe a mawai atu oe. Pe a mawai atu. O le me mua whai mai whaatu wina so lau whanau mantua mai. O le vaenga mua leo whenga inga lea o le me mua e whaatu wina so lau whanau. E te le whaia se whale moau o ke whaia le whale. O te whaia se whale, I will build you a house. Mana tua oe e se ale mo le whale, e se le house, e se le home. I le wha sa moa ngai sau e whamai, o te whaia se a inga, e whaia so a inga. So that's me na. I think I ke malama reu inga lau tala, a house, a house. A whamai na ia whatu ina so lau whanau. Man tua oe, e ele tupu na mua atu ia tāvita. Ai wa matua wha umaina ona o le eusi tai le tua a. Antua oe o le ai ngō saulo ua uma ina ua maliu lona tali o i sopo seta le ngā ngā wha tupu e tangata lo apineru. Na tupu Israel, o tupu tāvita i uta. So ngā uma lole ngā, uma lole ai ngō saulo i tala wha solo pito o tupu o tangata Israelu. O lea ua tūla i mai tāvita, whai mai le tala tuspa ia. E whaatu so lau whanau, it's singular. Melo na luanga sa we fe mai o ia na te whaia se fale o lo ingoa. I whai ue suma lua. So lau e tupu mai ate oe o te whatu mawina fo ilona malo o ia lava na te whaia se fale mo lo ingoa. Ele I whaia peano whai atu. Ele I whaia tāvita le whale. Se na tinga mai a tāvita. Pena tāvita. David, he feared everything for the house of the Lord. O me foi lalia. El que leo kaimi o nale me wa mai ele tua tātou te whaia. Because when we look at David's life, David accepted his part in God's plan and did not trying to go beyond. Ale ke lea ka kokinga mai le tua leua ngai okay ale nga fai ya ka ke kamang yang ka ko fai ala ile malo si male mal ka ko pa fia pots le si tai ya ai le ole fina ngalo le nau le tua ai ke falo mo ina yo tino ke falo mo ina tua ole fina ngalo le nau le tua ya me fa ngale ole lack of understanding po le lack of knowledge so ngalo ya tato ia fai mai tala tātou wama ai se o ngata ua mai a tāvita. E uia inga mga o ka vika ngā ke fai fai mai le atua no. O pāti le fai, I la o plan, ia o pāti le a le singa ngai sau e fai, o sola lau whana ngā ke fai a se fale. Melo na tolu ngai sau e ngā fai mai, o te whātu mawina fo ile no fo a lii, o lona malo e whaababau. I will establish peace Rome. Mai, o te whaatu mawina fo ile no fo a lii, o lona malo e whaababau. Kingdom. I will establish his kingdom. Longo ina e whaababau. Lona malo. Ai mai kau mai mea. Langai later on we will talk about le fulfilling pe me mo mua fatu so la fanau melo na lua o ia na te faia se fale melo na tolu o lona malo e fatu mawina lona no foali malona malo e fa vau a tupu mai le ai ngota vita ai ngai la mai fai kau le upole tua a kupu mai ale a inga o tāvita se I lesi 4 century talu na uma tāvita. Another 4 century. Na tupu mai aile a inga o tāvita. Ai ngā whaakafi e sea ma wha lea o ngaina. Ai sea, ona o le tupu tele o le anga sala, ma le ami o le anga, ma le ifo I tupua, e whai kau ai. Le ana whatawhea ile nu o le atua I Papelonia, ma le tuana whatawhea ile tu ai ngā yuta I Papelonia. Mana tua ole lainga lea a tāvita ai awane I ngalo ia te oe ngai whai mai le Isaia se furu tasi whai mua malelua su e sau tusi ele lei ale su e ai mai le Isaia lona tapu su tasi whai mua malua e tupu mai le la au I le pongai o Yese ai
e tupu e fo ile tā tupu i ona e a fio mau ia te ia le anganga o Iova, o le anganga o le poto ma le mafau o le anganga o le whatonunga ma le malosi, o le anganga o le malamalama ma le matau ia Iova. Ai mai e tupu my God will raise the one mai le pongai po mai le ai mo yesi vai la ye le vai o ile le pe ka ko fai tau le ile salamu e valu suma leiva e fa ba le ile ngata fa ba ai uma wina ile atua le ala fa pe ka ko ia wa uma I nga o fa ta fele nu o le atua mata to fa pe it would be impossible to continue le polo visi por fe nga le atua mata vita e le o koe kalangoa mai ia perfeta o Isaia mai mai le po le ai mo isi akanga fa ua nga ke ngofo I nofo ali o tavita nga ke fa ua le nofo ali o tavita o le melo fa fe mai e fai ia o maona tama e fai fo ia mo watali this descendant of David will enjoy relationship with God. Fai mai. O I fo ila ka fai mai. E fai ia mo watari. E fai fo ia umona tama. O le tangata le nga ke whaua ua le ngafa pe nga ke whaua ua le polo mise ile atua nga ke ele nga ka nga ke whaatu wina nga ke fai ale fale nga ke whaatu mawina le no fuari. E fai mai. E fai ia mo tama. Pe mai le fai tau ngai nga e uia a nga sala. Nga sala ka nga kalea. Ele mabai lo ualofa. My mercy will not depart from him. E pei o le mea le nga whai a saulo ai. E pei o le mea le nga whai a saulo. Nga le usika I loa saulo. Pa muta loa le o nga saulo. O oe, o la o whea ngai nga ma oe. O le kama lea e wha ua ua lau no whali. Usta pe a nga sala. I will punish him. Okay, foi ngale la se fasa moinga. Enga ke wa ya. But my mercy ele SCI lo wa ya te malmelo ngali ma fai mai. Your throne shall be established forever. Fai mai e pausali lo no foali. Longo aule no fo ali o ta usai melo na tolu fa mai fa tu mawina le malo o le malo al melo na lona lima le fa mai e fa mausali le no fo ali le ngai mawa ele malue lue ele fai o nga ave estis e wa mawa ai ka ko va ai la ia fa le ngai mata to va ai le upo le tua fo le yafia. These are the covenant. O le whea ngainga lea a lea tua matavita. O le whea ngainga lea ele ngata e wha mautu wina ai le nuku o lea tua le e kaiminge o Israelu. Le whai mai lea tua o te wha tu mau wina le no foanga po o le mea lea e wha mautu o le nuku o lea tua. Lea lau whai ai whai mai. E ke le whai se whale ai o le tangata o solo whanau. O solo whanau. O te mua solo whanau. Melo na lua na te whaia le fale, mea lo na tolu o te whātu o wina, lo na mālo e whababau, mea lo na whā, e whai au mo na tamā, e whai o ia mo ua talii, a ngā sala, e le alu e seile ua lofa, ai o te aoai, ma le mea lo na lima, o lona no fua alii, e mautu, e mausali, e mauaa, e whababau. E mai taula me ia lima o le whengai. A o mea ia lima, na whātau no wina umo. Ina ua tūlai mai Solomon. Manatua oe o lesi, manatua oe tele whanau a toina. E ese whanau na whanau la lo I heperona, I heperona. Ese fo ia le whanau a tāvita na whananau I totonu I Yerusalema. Le ala e na whatau nuina ina ua tūlai mai Solomon. O le melo na me mua. Whai na tupu Solomona. E mua na tupu Solomona. A vea Solomona e whai matupu.
Elo na lua a tato faitau le tala anga o Solomona e uia ina anga sala. Ai le ave se ai le alofo le tua ia Solomona. Mantua Solomona o tangata le pe e afe ia to o lua o tangata e foli taimi na ese mai ina wa ia nga le whaatanga ina ia mea e le tusa mare fina ngalo le atua ilana no fwainga. Ainga fe mai na tu maua ia le alofa le atua. E uia ina o ia ile atua ma le melo na tolu fai mai. Fai e Solomona le malumalu. Fai e Solomona le malumalu. E ala wai mai kau mai. Ele ngata na whaatau uina ina ua tupu ia Solomona. Pa o lo tala noa. Ai tatou toi va ai le o te lenga le upu le atu. O leo lo tala noa mai profeta, the prophet. O le sipa ia, e whatau nuina, le matau tia o le whatau nuina, great fulfillment. Oe e uia ina whaataata mai le vaitai me Solomona, but the great fulfillment. Awane ingalo ia te tatou. O le whea ngai lea matawita, e whaavavau, e le ngata e whaavavau le no whali, e whaavavau le malo, o le lainga o tawita e whaavavau, e whaavavau ia tangata e tupu, mai a tawita e tupu, lea lawe mai, o lo tala noa mai e profeta, tala noa mai, ai whaitau nei le Yeromia, lona mtau pue lua tolu, whai kau mai e tusi nā, o so noa su e au tusi voinga lea, Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6. Ai whapea mai e whaauta, e o mai o na aso o lo fetalai mai ai Jehova, o te whaatupuina ai mo tā vita, le la aua mi o tonu, e pule foi le tupu, manu ia o ia, e whaia foi o ia, e whaamasinonga, ma le ami o tonu i le lalolangi. O lana nofo a inga e whaola ina i uta, e nofo po i Jerusalema ma le file mu, o le suafa po i nei e taua ai o ia, o Jehova, la tātou wahami o tonu. Pea no vai atu, e le ngata i ngā wha taunu ina fo i Solomona, au i ngā wha kaaka mai ai, langa Solomona la tali o tā vita, au i ngā wha kaaka mai ina ua tala noa mai profeta o le tuspa ia. Jesus said, I didn't come to abolish the law and the prophets. I came to complete. Ela my ela tonga le e ma e fa ba ma le no li I tabi tau nui ai le fea ngai ngalea. Ai tau fo ia le I sai lon tau ko iva fai ko e no mare fitu fai mai ole a fa na mai mo tatou le tama au ina mai tatou le atali mana tua o e lua me na ai tasi tangata lai fasi no ai ole a fa na mai mo tatou le tama o lo tala no ai le tu tangata o Yesu wa ia fa na mai a Maria mai au ina mai mo tatou le atali o le atua o lo tala no ai le tu atua o Yesu ke mai e ona ua le malo ona ua le malo mantua oi I le malo e lo na ua le malo ai sea langa fai mai tala tu spaya tu salamo I place my word upon lo wi e ma walunga le ua le atua fai mai tala tu spaya Yohane wali tino le wali ai le amatanga le lo inga e tupu ale fai mai o tangata fai mai lai o tangata le whanau le awina mai e lo na ua le malo ingoa ai al CDS o le fai pule o le atua ia o profeta ia o profetanga uma ia le whakakau e relate uma I le whea ngainga lea a tāvita maa wa ka e fai tau e wa ainge le ngafa e ngai ke mau ai le mātai o mua ma le luka e tonu ai o le si ngafa e mata mai a pero amo o le si ngafa e mata mai a atamu o sau ia Yesu le lainga o le ngafa le I le mata yo o le ngafa tau tupu ai sea
ya ko ila ngol tu sa te ona ave tangata yuta ya ta ua tua ya yuta ya o le tangata le aku ke fai mai le se mesia o le tangata o ia e sau o ia o le alo tavita le o ia o le alo tavita o le si lai le luka mua fai upe tolu fai upe tolu tasi mal tolu mua fai upe tolu tasi fai mai fauta foi o le a so e ma whanau ina se tamatane e te whai ngoa ia te io Yesu e sili o ia e ta ua foi o le alo o le sili ese e foa i atu e le alii o le atua ia te ia e nofo a inga a tāvita ya le nofo a inga a tāvita lona tama e le ngata na fufio le taimi o ta a Solomona e na whaataata mai ai te ua i ta wei firm oe o lo i taimi e ui au lo nofo tupu Yesu le taimi le nei o tatou loto but one day he will reign in Jerusalem one day blessed hope that all of us are looking forward to it ai fai mai ai le wa mantua o le pato le fenga nga fai mai tala ale tua ya tavita e ai mases e le to fa sanga tau atu we na fa sanga tau mua atu ya Israel that day when Jesus reigned in Jerusalem e le ko ya dese ko fa tau ai se langa wo tu even though that Jesus is reigning in our hearts because when we don't we are taking one day but just eu kulo e mata e ba ai mai e tangata wa e ki ela ke va ai e fata u wina o le plan le tu pe no fai atu fo temi so lo fe nai e fa tama ia le fina ngalo lo fo le tu ole da langa e va ai foi la ia Yesu ke so e fu fio la foi tala ia na fai ata vita fai mai e no tupu ta ia Yesu he will be forever ole tala le tua na fai ile fea ngai nga mata vita ole melo na fai mai ele ia esele a lofa ole atua e uia nga abea Yesu matangata nga sala e uia ina leisa nga sala pa fai mai tala tuspa ia na abea ia matangata nga sala ina ia fasa loto oe mau matangata nga sala ele ina bailo na lo na tolu fai mai yo ena fai aki e fai Yesu o ke le peki le maruma o ke koe fau ya se to e fa ya mai ai Yesu fale mo lona tama Holy Spirit lives in us Holy Spirit lives in us ngai ke mau le mo pe cherulo na mtau pu lua ngai mai ole a fale a tanga fa ale anga ai ngai ngo mali Yesu le lau au afio mai le nganga pa ia manofo i tonu ia te tatou e ala ina wo fa mama ina i tatou i le toto Yesu e wata ua i tatou o le tino o keriso tuo e le fa pe mai tu pa i o le tino Yesu because e ta ua o e ma o le ekalesia o le tino Yesu o le tino o keriso ai because Christ lives in mai le sila la uso fo ingale ngola alu Yesu le lang ke mo le ngalu ngana mta pu mo fai pu no pe mai wa vai aplauso ole anga pa pe ai mantu e ngo i te Yesu le asingi ya ala langa ya le nu le tua pe mai Osana matua Osana save us ole ala fa pe la wali ole so Yesu e la vea ila to mai lima o Roma poa ore apa ya to ole anu wa Yesu lenko feside ya fa upunga le fa upo ono lon ta le ngalu ngam ta bo mo fa mai afe e ko ele petia e ko ya ele malo Israel ile ngalu ngam mua
Acts chapter 1 verse 6 whapea ua poto i latou ona latou pesili ai leia te o whapea mai lea li ona po nei ea te toi fuata'i ai le malo Israel mai le tali ai Yesu kusa ole whapea le wali ole la ole wa sau Yesu he going to conquer and reign ma penga fa sa o to mai Yesu yo te nga ele se me ana le fai le punya alo sama penga fai pu ba alo me fai mai nga ele ka ka o ilo ngai pule ale atua ole me ko ke fai ngai ki pu ba mai te fai fio mai le nga fai o nga fai le o tau ma moli mai atea maka mai Yerusalem se ia o itulu inga ole la ole me ko ke fai ole o ka la ile malu pe fio mai le nga fai se because one day sun day will be forever at ia malu pe fio mai Yesu eno ia tai fa pe tau pule Aisha Jesus come and reign nala le fa pe fa wina alame ade Aisha lana fe ngainga male malana au alita ya tani fa salamu e balu suma ngai ko fa mau na mai ai so salamu mai ai iale salamu ia e fe ainga malea o ia mosa lo no tau ifa fo e ko fa mai ai mosa e ko fa atuina ile atua le fale o tabita mosa e mosa lo tau e ifa fa just mai o le aso lea o patuina ai le fale atanga o tabita o pa u tua koe pe ango pe yaku na le fea ngai ngai fa abau ai ai ngalu ba ese ono e fa ngo ta ma le te o le tua ma tu te o la ni da e alanga fa le fa pai o le aso lea o te fa tu e atanga tabita o pa u o te ni yana mea o le petia ana mea fuki o solo o te ati nae e pei ona faia i ona pō ana mua ai kawai o sanga ai koe mai a mosa tau lava i le nei mainga wā le la kawana sa rita ia o se tato talano nga le nai o lava li keife ngainga o so temi tau e just na pe ona lau atu ia e tupu ia malam e upu le ya o ia mai te toi lau whaponga sa boa ya boa ya Awesome. Thank you, Brother Sunia. Yeah. Moi tatou la wale na whaalonga nea whiawhi mai sau pati nei vi ele so nea whiawhi. Whaftai i le tatou whai a onga o le porokalame i le ao oina mai o le tatou whengainga nei whengainga o Tavita o the Davidic covenant and mata mai ai a Tavita sau ia Solomona o mai lava ina iwa whaatata mai e whai a onga ia le Messia lea o Yesu Kiriso, amen. Just before I let tatou atu wrap up, ia le tatou porkalame le nei afi e pena tau e Brother Sunia ia le aio Tavita e te asi atu i totonu o Jerusalem o loo ia le aio Tavita o e maua lalo atu la e te
e maua le mea o loo tu ai nei ia le o tu ai nei le patatalo o se tu o toenga o le malu le na fausia e Solomona a ai halu na i lalo ia le ai o tabita pe o le ai le na pa mai na fa anofo na fa uina o mai ia tupu a where all the kings were coronated. Ai lato e fo'i o lo ia I lalo ia ni awala o awhenei o tanos na fausia ina le teimi o Hezekia. Is it Hezekia? Yeah. Hezekiah tanos e te latu ala e te mawhaina e alu. Fai e te le fefe I le vai e mawhaina e alu le tua e tafe I le vai awa e vai awa e latu wa ia tanos ia tau I le vai o se loa awa o vai ia I le anga nuu fo ia tangata Israel po tangata e Peru ai le io nungal malu o e tatau o na whaamamaina ia o vai ia le na whaangaina o le Kihon Spring fo I le lalo I le vanu le latu ai le vai o se loa e whaamamaina o na hanga I le ave ia taulanga I lunga I le malu pe ona tau ala tatu po kalame nia pia a o le mea o le tūlanga o lo ia le what do you call it? The tomb, le tūnga mau o tāwita o loo e tele skola o loo debate ina, so maybe le nofuanga moni lea o ia le tino o tāwita, possibly maybe, pa o le nā ua avea ma whaama na tunga e ma whaina e alatu. Ia e latu fo ia e tele o tangata I taia e o atu e tatalo ai fo I le tunga mau o tāwita ua o se tupu sili o na tauta ua lea I totonu o tala anga fo I a Israelu o le tupu lea o tāwita So, inisi fo I o tala anga o le tuana o wai whamai na fausia e tāwita ia maua lunga atu le mea e fausia ina ai ia le malu ai alu ai e whaamau lalo le mea o loo ia na fausia ai ia fale o tupu ia na ia tāwita ia manisi o tupu na muli ane so e mawhai ona tele ia se taimi e tala no ai ona e tele le e me tā upu lea e whaftai ia brother Sunia le oto ina mai mai ia tāwita o ile Mesia le se tasi fo ila o le la atu nuna tato screen ia le sibela ina o le upu tāwita David awa o le upu le afa e perule ia le ngō tāwita o David Hamelek David o the King David why is it David o le Dalet Vav Dalet David David o Dod ia nai lato ai lunga ai fia malama e pena sa watu po kalami vai atene ai fia malama le alphabet ai per tangata Israel polenga ngana e per e te maua mai lea I le salamo e se lau se fulu mai the whole alphabet the Hebrew alphabet is in the Psalms. Ele vai nai parakalapa o le salamo se lau se fulu mai ia nai sa ole David ole e peru ole tato ole upule ole whengainga po le covenant e ta uale o le Brit ole whengainga o covenant and it'll pop up on our screen sometime soon Brit ai fo ilo loto le upule e peru inisi fa'alili unga fo I le upule e mau mai le upule o le tipi or cutting a treaty or making a treaty I le upo le Brit yo tato upo e peruna ne api Brit pengainga covenant David Tavita Amen ono ua uma lua
o mai fo'i ua i le whaiuinga le tata pola kalami ai whaafitai lava i le tua i le poto fo'i ma le atamai ma le unanganga i le fisosoani fo'i le tuangane ia sunia au mai ai ia nei mataupu wha manino mai ai le tata ai fo'i i nisi o afiong o tusi o le afiong pa ia le tua. Au le I whaumaina lai tata pol kalami o le atu ina atu ia brother Sunia I mo sisi mea o lo fina ngalo share mai ai ia ai le whaumaina le tata pol kalami I le nea fiafi. Ia via le tua fa tai lava I to finalise ia mo tatu upu e Peru se le mana ia fo ima le patango fie pe atato fai tau le upo le tua matato I loa le ano tonu ma le meaning le ano lo tatia I tonu o le upo le tua wa ia te mitato te fai tau ai le fasa moa ma fapalangi ia ai tato o baba ai atili tonu io ie e fa pena ona fa matala mai ai pe fai loa mai ai ere tua le ano moni na o lana fionga paule mea fa popo atuai awane ngalo to tune in mai fo ingale le sifa poponga le tato por kalame lava lea o le fa weina o le ngainga e valu ngainga e valu le la toe tolu ata to fenga tato te tala noai ia ina ia fa pena ona ia fo sina o mala maanga ia maso lo atili le upo le tua ia mal fata o to ina o le plan le tua mai la vale matanga sio o mai termine ia to tolu lava tato fenga yo fenga I le va o le tua malona no ia mal fenga i le va o le tua ma tangata po tangata Palestina le na fai le tua awa ko ke kango li awa ko ke fasia le nu o le tua ia male fea ngainga lona muli e complete I le fitu e fea ngainga I le fea o lo tatitia te tono le upo le tua male fea ngainga lona valu o le new covenant ina o fai e le tua le fea ngainga fou e ala I le toto Yesu Keriso le na fai mai ai toto le nei o le fea ngainga o le toto le fea ngainga le ala ai sea la ngai mana o le atua pe no fai atu taimi o fai atu tato por kalame taimi o sola fa tata mai le fina ngalo lofa o le atua ia te oe mantua oe sale ia ia tato I polo mise le atua ma fa manu yanga le atua I lona nuua ai o lewa ia tato ai sea ona wa ia le tangata wa we've been draft for ingale wa mai tato te tonu tato te manuia fatasi manuia na fai ele tua ia pero amo yeah o se don't forget to tune in next week so we will talk about more governance next week eta to tata noi ia ola lava se fa malosi au mo tato e fa malosi ai no tato wala au na ile tua ia fa manuia mai ile tua ia fa manuia fo ile tua ile neipo ia fa bless. Thank you, Brother Sunia. Ia mua ngā whakata mawhai o na mafuta mai ta pola kalame Israelu o le nuu pa ia po Israel the Holy Nation I le nei aso ia mafuta mai foi le mai aso o lumanai ka tata o lia atu le alofa o le tua I whaapo ponga foi o le tata mata upu lea o whengainga wai uma loa ia I tata mata upu e whengainga tata o loa I vai aso o le vai tau fia o tau saminga ma aso whaapatua e whaamanatuina I to tonu o Israelu. Ia whaamania le tua ia te oele nea fiafi o le ao whaiuina I tātou se te talo. Abba Bishomaim Toda. We honor you, we bless you. We thank you, God. We thank you for your word. We thank you for your faithfulness. Whaafitai te mai lo whaamaoni. Whaafitai lo nganga pa ia, whaafitai lo whiunga pa ia. O mātou whaalolo wai le nei afiafi. I whaamania I lau whanau o i o mawhaina mafuta mai le nei afiafi. Whaamania poi I lau o auna I lau atali I nāla mai e lau whiunga pa ia. Whaamania ia te mātou umalawa I meise I le Global Kingdom TV channel. In Yeshua's name I pray. Amen and amen.
thanks again, Brother Sunia, Pastor Mike, and Global Kingdom TV channel. Ma oto umalava o mafuta mai. Tato to e whelo ai I le vai aso. Uluma na ai te au lia le lo fole tua. Mai mato te pato patu. Yes. Ma pa mania le Thank you for tua. watching. God bless and goodbye. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. you